Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nescaya walaupun seluruh makhluk yang di bumi ini tidak menerima kita, walaupun seluruh makhluk yang di bumi ini cerca kita, walaupun seluruh makhluk yang di bumi ini maki kita, hina kita, tak terima kita dan halau kita, tetapi Allah tidak akan pernah menghalau hamba-Nya daripada muka bumi ini. Jika kita ingin kembali kepada Allah, percayalah Allah akan terima kita, Allah akan sambut kita, Allah akan muliakan kita. Kerana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia bukan orang banyak harta, bukan orang banyak ilmu, bukan orang ada nama. Orang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah.